соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта, рушди он зери таваҷҷӯҳи доимии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. бунёду ба истифода додани биноҳои нави муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар ноҳияҳои дурдасти мамлакат бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил замони соҳибистиқлолӣ вусъат ёфта, натиҷаҳои назаррас ба бор меорад. ин раванд дар ноҳияи Нуробод бар аъло ба назар расида, таи чанд соли охир дар баробари навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, инчунин бо дастгирӣ ва ташаббуси бевоситаи ҳукумати мамлакат, биноҳои таълимии нави хуштарҳу замонавӣ ва мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар иртибот ба сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Нуробод дар баробари дигар соҳаҳо сохтмони 20 иншоот дар соҳаи маориф идома дорад, ки дар ин самт сокинон ва соҳибкорон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ фаъолона саҳм мегузоранд. соли гузашта дар маҳаллаи 7-уми шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 барои 640 нафар хонанда дар як баст ба истифода супурда шуд, ки он дорои шароити арзандаи таҳсил буда, хонандагон аз мавҷудияти кабинетҳои фаннӣ ва дигар имконоти донишандозии ин муассисаи таълимӣ самаранок истифода менамоянд. муассисаи таълимӣ барои 1280 нафар хонанда дар ду баст сохта ба истифода дода шудааст. айни замон дар муассисаи таълимӣ 540 нафар хонанда ба таълим фаро гирифта шудааст, ки пеш ин хонандагон масофаи зиёда аз 3 километрро тай карда ба муассисаи рақами 14 ҳамин шаҳрак мерафтанд, ки дар вақти боришот ва зимистон ба хонандагон хеле душвориҳо эҷод менамуд. айни замон хонандагон дар чунин бинои хуштавру боворо, ки хеле дилрабо аст ва ба тамоми шароитҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, таълим гирифта истодаанд. дар ин муддат якчанд нафар хонандагони мо дар олимпиадаҳои фаннӣ, озмунҳо ва чорабиниҳои сиёсӣ иштирок намуда ҷойҳои якум ва дуюм ва сеюмро сазовор гардидаанд. дар ҷавоб ба чунин ғамхориву сарвару эътимоди хиратманду маорифпарвара мо ҳайати коллективи омӯзгорон вазифадор ҳастем, ки насли наврасу ҷавонро дар роҳияи баланди худшиносӣ миллӣ, ватандӯстӣ, илмомӯзӣ тарбият намоем, то ки оянда номбардони ватану миллат бошанд ва содиқона ба ватан хизмат намоянд. барои илмҳои дақиқ дар муассисаи мо кадрҳо вобаста карда шудаанд, ки ҳамин фанҳои дақиқро ба хонандагон таълим дода истодаанд ва рафти фаъолияти таълим дар ҳамин айни замон хубра баро монда шудааст. дар муассисаи мо синфхонаи таҷҳизотшудаи физика, химия, синфхонаи компютерӣ, синфхонаи томактабӣ, ҳамаи ҳамин шароитҳо муҳайё мебошад, ки хусусан барои тайёр намудани хонандагон ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ тамоми шароитҳо муҳайё мебошад. фароҳам сохтани чунин шароити донишандозӣ ба хонандагон имкон дод, ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳои фаннӣ фаъолона ширкат намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гарданд.
من در آزمون فروغ سوپی دانایی کتاب است از روی نومیناسیای بچگانه اشتراک کردم و تا دوری منطقوی را خط یافتم. من از طرف خودم و از طرف تمام خوانندگان مؤسسه مینت‌داری خود را به اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما چنین بنای باحشمت و زمانوی را برای تحصیل نمودن ساخته به استفاده داده است. خوشبختانه در مؤسسه ما تمام شرایط ها برای اشتراک کردن در آزمون ها فراهم آورده شده است. عملی نمودن دیگر تدبیر مهمه که باعث بلند گردیدن سطح دانش خوانندگان و جلب هرچی بیشتر آنها به ادامه دادن تحصیل در همه زینه‌های تحصیلات گردد. این به فعالیت آغاز نمودن آموزگاران جوان و بالاقامت در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی به حساب می‌رود. بعد از ختم نمودن دانشگاه و دانشکده‌های مملکت طبق کوتای پرزیدنتی اکثر جوانان به ناحیه‌ها برگشته به خوانندگان تعلیم و تربیت می‌دهند. ما امید داریم که در این دوران استقلال باز هم از مؤسسه ما خواننده های برآیند که در آزمون های فروغ سوپی دانایی علم فروغ معرفت اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردند. اینچنین حالا در مؤسسه ما هستند خواننده هایی که در آزمون فروغ سوپی دانایی جای اول گرفته و سزاوار جایهای نمایان گردیده ایستاده‌اند و امید از آن است که در آینده از مؤسسه ما بسیار هم کادرهای بلند همت برآیند و برای خلق و ملت خود خدمت نمایند. من بعد ختم دانشکده آموزگاری در اینجا طول 7 ماه می شود که کار و فعالیت نموده به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول هستم. سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه ما خیلی هم بلند بوده. حالا دخترهای مؤسسه ما تقریبا قریب همه خواننده ها زیاده از 18 نفر پسران و دختران طریق مرکز ملی تستی سپردند و انتظار امتحان هستند که به دانشگاه و دانشکده ها رفته داخل شوند و اینچنین در کوتا های پرزیدنتی نیز اشتراک کردن میخواهند. و ما از آن شکرگزار هستیم که اساسگذار صلح و وحدت برای ما مردم کوهستان دختران کوهستان کوتا ها را پیشنهاد نموده است که هستند شخصانی که ندارند شرایط و طریق کوتا ها میتونن که در دانشگاه های مملکت و بیرون از مملکت داخل شوند. مشغولیت های علاوگی در مؤسسه ما جاری است که از جمله از فن های شیمیا، انگلیسی، زبان روسی هست که چقدر که اساسگذار صلح و وحدت ملی میگوید باید که ما همه زبان های خارجی را مثل زبان مادریمان از خود نماییم. مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در برابر صنفخانه‌های تعلیمی اینچنین دارای دیگر انفراستراکتور از جمله تالار ورزشی زمانوی میباشند که در شرایط امروزه برای جلب خوانندگان به ورزش خیلی مفید است. در بنای نوبنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 ناحیه نورآباد خوانندگان از جمله دختران برابر اندوختن دانش‌های زمانوی و مسابقه‌های ورزشی نیز مشغول میشوند که در این سمت آنها موفقیت‌های نظررس دارند. با مقصد فراهم ساختن شرایط بهتر تعلیم و حل مشکلات نارسایی جای نشست در یک قطار دهات ناحیه نورآباد بنیاد صنفخانه‌های علاوگی به نقشه گرفته شده است. از حساب سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بخصوص مبلغ‌های جمهوریوی در ناحیه نورآباد ساختمان 10 صنفخانه علاوگی برای 350 نفر خواننده در دو بست در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 دهه دگهی دهات مهرآباد بنای علاوگی برای 144 جای نشست در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 دهه ششوالان دهات مهرآباد بنای مکتب اینترنت جمهوریوی برای کودکان یتیم ناحیه نورآباد برای 500 نفر خواننده در شهرک دربند ادامه داشته. از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه نیز 11 صنفخانه علاوگی برای 500 نفر خواننده در یک بست در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی دهات دوردست ناحیه ساخته به استفاده داده می‌شوند. عین حال در نزد 16 مؤسسه تعلیمی ساختمانی 71 صنفخانه علاوگی برای 1420 نفر خواننده با مرام ادامه دارد که اکثریت این صنفخانه‌ها در عرفه سال تحصیل 2025-2026 مورد استفاده برای قرار داده می‌شوند.
инчунин аз тарафи вазороти маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 24 дар деҳаи Шашволон дар арафаи анҷом ёбист ва инчунин аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар деҳаи дегаи бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 12 сохтмонаш идома дорад ки ин сохтмони ин бино низ дар арафаи оғози соли нави таҳсил яъне ки соли таҳсили 2025-2026 анҷом меёбад ва мавориди истифодабарӣ қарор дода мешавад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Нуробод 685 нафар хонанда дар ду баст ба таҳсил фаро гирифта шудааст ки 308 нафари онҳоро духтарон ташкил медиҳанд. 29 нафар омӯзгорони бо таҷриба ки 14 нафари онҳо занҳо мебошанд кор ва фаъолият доранд. мақоми омӯзгор дар таълиму тарбияи фарзанд бисёр ҳам баланд аст ва омӯзгорони мо низ ин мақомро соҳибанд. дар муассисаи таҳсилоти рақами 14 ноҳияи Нуробод кабинетҳои фаннӣ, кабинети химия, кабинети физика, алгебра, биология, технология иттилоотӣ фаъолият доранд. хонандагони муассисаи мо дар озмунҳо, олимпиадаҳо, озмунҳои ҷумҳуравӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, Тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат иштирок намуда ҷойҳои намоёро ба даст меоранд. имсол хатмкунандагони муассисаи мо аз 48 нафар хатмкунанда 38 нафари онҳо бо тариқи маркази миллии тестӣ бо донишгоҳу донишкадаҳо ҳуҷҷатҳои худро супордиданд. пеш аз ҳама шукрона аз сулҳу ободӣ, шукрона аз тинҷу осоиштагӣ, шукрона аз президенти маҳбуб амон мекунам ки дар як ватани бисёр ҳам тинҷ кор ва фаъолият дорам ва шогирдонро бо як рӯҳияи баланд, бо як таълиму тарбияи хуб ба воя мерасонем. дар шаҳрак ва 6 деҳоти ноҳияи Нуробод барои фарогирии бештари кӯдакону наврасон ба таълиму тарбия дар 5 соли оянда сохтмони боз 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 20 муассисаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст ки дар ин самт тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. дар ноҳияи Нуробод 83 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мавҷуд аст ки аз ин шумора 18 муассисаи таҳсилоти умумии ибтидоӣ, 12 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосӣ ва 53 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумиро ташкил медиҳад. бо назардошти ҳатмӣ гардидани таҳсилоти миёнаи умумӣ, теъдоди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ҳисоби табдил додани муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ зиёд карда шуд. ҳамзамон шумораи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Нуробод 18482 нафарро ташкил медиҳад ки аз ин 9089 нафарашон духтарон мебошанд. дар ноҳияи Нуробод 920 нафар омӯзгорон кору фаъолият доранд ки аз ин ҳисоб 134 нафарашонро занон ташкил медиҳанд ва теъдоди омӯзгорони бо мутахассиси олӣ фаъолият дошта низ дар ноҳияи Нуробод зиёд мебошад ва ҳамасола барои омӯхтани таҷриба ва такмили ихтисоси омӯзгорон тибқи нақшаи пешниҳоднамудаи маркази ҷумҳуриявии донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф аз рӯи нақшаи пешниҳоднамудаи онҳо омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия аз курсу семинарҳои махсус гузаронида шуда, яъне ки такмили дониш ва маҳорати касбии худро баланд мебардоранд ва ин боис мегардад ки савияи дониши хонандагон дар масоили таълимӣ зина ба зина боло равад. ҳамасола тибқи квотаи президентӣ баъд аз хатми муассисаҳои олии таълимӣ ки бештари онҳо духтарон мебошанд, барои кор ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ
ҷалб карда мешаванд. нақши боғчаи кӯдакистонҳо дар таълиму тарбияи кӯдакон ба ғоят калон буда, маҳз онҳо барои ба таҳсил омода намудан дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ин ҷой оғоз мегардад. кӯдакистони зебонисои ноҳияи Нуробод барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон дорои шароити арзанда буда, мураббияҳои соҳибтаҷриба дар он кору фаъолият менамоянд. дар ин кӯдакистон гузарондани машғулияти омӯзишӣ ва бозиҳои шавқовар имкон фароҳам меорад, ки кӯдакон дар рӯҳияи зебоипарастӣ таълиму тарбия ёфта аз овони хурдсолӣ ба хондану навиштан ва аз барнамудани осори назмию насрии кӯдакона майлу рағбат пайдо намоянд. در ناحیه نوروباد مؤسسه تعلیمی با همه شرایط‌های ضروری تامین هستند. در مؤسسه تعلیمی دولتی رقم 2 به نام زبانیست شهر که در من 85 نفر کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است که امکانیت دارد کودکستان ما تا 140 نفر به تعلیم و تربیت فرا گیرد. در کودکستان مربی‌های تخصصی عالی با تجربه میباشند که با کودکان تعلیم و تربیت میدهند. امسال در کودکستان زبان‌های روسی و انگلیسی را می‌آموزند. ما کارمندان مؤسسه پیش از همه میnnatdori خود را به جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که چنین شرایط ها را برای ما مهیا نموده است. مؤسسه تعلیمی تا مکتبی دارای همه شرایط های ضروری می باشد. با به اینوبت گرفتن طلبات روزافزون با تعلیم و تربیت کودکان با ساختمان 5 مؤسسه تا مکتبی در دهات ناحیه نوروباد به نقشه گرفته شده است. در دایره عملی سازی استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 فراگیری کودکان با مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی به 30% باید رسانیده شود. در رابطه با این در نزد 25 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه نوروباد 25 گروه مرکز انکشاف کودک با فراگیری 537 نفر فعالیت دارد. در مجموع از 11170 نفر کودک سن تا مکتبی حدود ناحیه نوروباد و تعلیم و تربیت در 2 مؤسسه تا مکتبی و 25 گروه بروقتی انکشاف کودک نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی 680 نفر فرا گرفته شدند که 6.1% را تشکیل می‌دهد. اندیشیدن تدبیرهای مهم و سریوقتی با فراهم ساختن شرایط ارزنده تحصیل در سمت بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه نوروباد و تأسیس کوتای پرزیدنتی امکان داد که شماره داوطلبان برای ادامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده‌های داخل و خارج کشور از حساب جوانان بخصوص ناحیه‌های وادی رشت همساله زیاد گردد. سال جاری از ناحیه نوروباد برای داخل شدن با مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی طریق مرکز ملی تستی از حساب ختم کنندگان صنف‌های 11 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی 317 نفر و از حساب ختم کنندگان صنف 9 802 نفر از قید گذشتند. اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه نوروباد در المپیادهای فنی سال از سال بیشتر گردیده آنها با اشغال جایهای نمایان هوسمند میشوند. دور ناحیوی المپیادهای فنی خوانندگان از روی نظامنامه با اشتراک 1214 نفر خواننده صنف‌های 5 و 11 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برگزار گردید. بعد جنبست دور ناحیوی با 44 نفر خوانندگان صنف‌های 5 و 6 53 نفر صنف‌های 7 و 8 58 نفر صنف‌های 9 و 10 و 49 نفر صنف‌های 11 در مجموع به 204 نفر خواننده میسر گردید که به دور منطقوی آزمون راه یابند. در دور منطقوی 1 نفر خواننده صنف 7 و 2 نفر خواننده صنف‌های 9 و 10 امکان اشتراک در دور جمهوریوی را پیدا کرده. بعد جنبست این دور و خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 ناحیه امکان دست داد که از فن گئوگرافیا سزاوار جای سوم گردد. ساحه معارف در سیاست دولت حکومت کشور در زینه اول قرار دارد و در همه برآمدها و سخنرانی‌های خود اساسگذار ایثار وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دایر به پیشرفت و وضع این ساحه سخن‌های پرمحتوا و جالبی را بیان می‌سازند. ساحه معارف ناحیه نوروباد امروزها با اقدام‌های شایسته و دستگیری‌های شایسته سردار دولت ما رشد کرده ایستاده است. همین را باید یادآور شد که سال گذشته با یک تغییراتی که در قانون معارف صورت گرفت و تحصیل در زینه عمومی حتمی گردید
ин иқдом дар ноҳияи нуробод низ дастгирӣ ёфт ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии асосӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ табдил дода шуданд ва бо ин мақсад ниёзи ҳамон таълимгирандагон ва падару модароне ки муроҷиат намуда буданд амалӣ гардид ва дар як соли хониши 2024-25 ҳафт муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ табдил дода шуд ва дар ин раванд бояи моддии техникии ин муассисаҳо ва ҳайати кадрии онҳо низ аз ҳисоби кадрҳои болоиққат ва аз ҳисоби омӯзгороне ки баъди хатми донишгоҳу донишкадаҳо ба ноҳия баргаштанд таъмин гардонида шуд. соҳаи маориф ноҳияи нуробод сол то сол рушд карда истодааст. ин пешравии ин соҳа пеш аз ҳама бо дастгириҳои асосгузори Солҳи ваҳдати миллӣ пешои миллат сурат мегирад ва ҳангоми сафарҳои худ ба водии Рашт вақте ки президенти мамлакатамон ба ноҳияи мо ташриф меорад ҳатман чандин муассисаҳои соҳаи маорифро мавриди истифодаварӣ қарор медиҳад. дар ноҳияи нуробод дар партави сиёсати хирадмандона ва маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф тадриҷан рушд карда бо бунёди биноҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дар ин замина фароҳам сохтани шароити мусоиди донишандӯзӣ барои кӯдакону наврасон сатҳи таълиму тарбият то рафт беҳтар мегардад. маҳз майлу хоҳиш ва рағбати рӯзафзуни ҷавонон бахусус духтарон аз ин ноҳияи дурдасти мамлакат барои идома додани таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ натиҷаи чунин дастгирию ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ба ин соҳаи иҷтимоӣ аст ки сол аз сол сафи хоҳишмандон барои азхуд кардани донишҳои замонавӣ меафзояд. яке аз ташаббус ва ғамхории пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҷавонони ноҳияҳои дурдасти мамлакат ин таъсиси квотаи президентӣ маҳсуб меёбад ки тибқи он садҳо нафар донишгоҳу донишкадаҳои мамлакатро хатм карда соҳибкасб мегарданд. яке аз ғамхориҳои сарвари давлат ин ҷудо намудани квотаҳои президентӣ барои хонандагони балоиқат ва хонандагоне ки аз ноҳияҳои дурдаст мебошанд ва ҳамасола барои ноҳияи нуробод 22 квота 11 квота барои духтарон 11 квота барои писарон ҷудо мегардад ки довталабон барои ишғол намудани ин квотаҳо дар байни хатмкунандагони масъалаҳои таълимии ноҳия зиёд мебошанд ва ҳамасола теъдоди духтарон ба ин ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ дохил мешаванд ва сол то сол шумора теъдоди духтароне ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ таҳсил мекунанд аз ҳисоби хатмкунандагони ноҳияи нуробод зиёдшавиашон ҳис шуда истодааст. соли гузашта 908 нафар хонандагон синфи 11-ро хатм намуданд ва 406 нафар тариқи маркази миллии тестӣ ва 22 нафар тариқи квотаи президентӣ яъне ки ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ дохил гардиданд ки имрӯз теъдоди донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ таҳсил мекунанд ба маротиб боло рафтааст. соли 2016 муассиса ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шуд ки дар як бас 192 ҷои нишаст қарор дорад. соли 2017 инҷониб муассиса бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосгузори Сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки дар дурдасттарин минтақа барои ғамхории падаронааш як бинои дуошшона сохта ба истифода дода шуд ки имрӯз мардуми деҳа аз вай самаронак истифода бурда шуданд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи нуробод бо мақсади ба касбомӯзӣ фаро гирифтани ҷавонон бахусус духтарон тадбирҳои муҳим амалӣ гардида синфхонаҳои алоҳида ва маркази омӯзиши дузандагӣ ва дигар ҳунарҳо ташкилу бароҳ монда шудааст. дар ин ҷо бештар ба духтарон касбу ҳунари дузандагӣ омӯзонда мешавад ва онҳо аз ин имконоти мавҷуда самаранок истифода мебаранд.
дар деҳоти дурдасти ноҳияи нуробод таъсиси чунин марказҳои касбомӯзӣ имкон фароҳам овард, ки даҳҳо нафар духтарон баробари омӯзиши донишҳои замонавӣ инчунин ҳунари дузандагиро аз худ намоянд. таваҷҷӯҳи духтарон низ ба касбомӯзӣ беш аз ҳар вақти дигар зиёд гардида, онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки фориғ аз дарс ҳунарҳои мардумиро омӯзанд ва оянда соҳибкасб шаванд. барои фарогирии бештари духтарон ба касбомӯзӣ боз азм гирифта шудааст, ки дар баробари бунёди синфхонаҳои иловагӣ маркази омӯзиши ҳунари дузандагиро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи нуробод ташкилу бароҳ монанд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи нуробод баръало ба назар мерасад, ки хонандагон бо истифода аз шароити фароҳамовардаи таҳсил бахусус кабинетҳои фаннии муҷаҳҳаз ва технологияи компютерӣ самаранок истифода карда донишу малакаи хешро такмил медиҳанд ва ба омӯзиши донишҳои замони муосир таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. пас аз хатми донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, факултаи забонҳо, ихтисоси забони англисӣ кору фаъолияти худро дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 шаҳраки Дарбанд, ноҳияи Нуробод ҳамчун ихтисосманди муаллими забони англисӣ кор ва фаъолият намуда истодаам. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат дар баромадҳои худ таъкид менамояд, мо ҷавонон пайваста бояд забонҳои хориҷиро хуб омӯзем, то ин ки дар пешрафти ҷамъияти худ ва гулгӯшкофоии ватани азизу маҳбуби хеш Тоҷикистони азиз саҳми босазое гузошта бошем. айни ҳол дар ноҳияи Нуробод таваҷҷӯҳ ба омӯхтани забонҳои англисӣ ва русӣ бисёр ҳам дар сатҳи олӣ мебошад. мо ҷавонон ҳамеша омӯзгорон кӯшиш менамоем, ки то ин ки ҷавонони худро ба забономӯзӣ боз ҳам зиёдтар ҷалб намоем, то ин ки дар пешрафти ватани азизи худ саҳми босазои худро гузошта бошанд. аз рӯи ихтисоси забони англисӣ дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ низ хонандагони мо иштирок намуданд, ки сазовори ҷойҳои намоён низ гашта буданд. таъсиси синфхонаҳои компютерӣ низ дар шароити феълӣ муфид ва муҳимтарин тадбири баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия ба ҳисоб рафта, ба ин васила донишҳои замони муосирро хонандагон аз худ менамоянд. фароҳам сохтани шароиту имконоти мусоиди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Нуробод ба хонандагон имкон дод, ки ҳарчи бештар ба омӯзишу аз худ намудани донишҳои замони муосир ҷаҳду талош намоянд. ҳамзамон дар дурдасттарин деҳоти ноҳияи Нуробод баробари синфхонаҳои иловагӣ биноҳои дуошунаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бунёд карда шудааст, ки дорои муосиртарин шароити таълим аст. боз ба нақша гирифта шудааст, ки сохтмони чунин иншооти наву замонавӣ дар соҳаи маориф ба роҳ монда шуда, хонандагон дар як шароити боз ҳам беҳтар ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд.